Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli cemaat. Birinchidan butkul alamni jo'q yerdan yaratgan, o'shol zatning buyrug'i bilan taң atda kun batgan, chinlig'i yaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Janob payg'ambarimizga yuragimizdan eng o'rnidan chiqqan salovatlar, janob salomlar bo'lsin. Maqtov janob salovatdan keyin Alloh taolo siz bizdan o'sha vaqtgacha qilgan qiroatimizni, o'qigan namozimizni, tutgan orozamizni, bergan sadaqamizni deganda har bir qilgan yaxshi ishlarimizni to'liq bilan qabul qilgan bo'lsin. Oşan negizinde pendeçilik kılıp, insanlık kılıp, bilip bilbey kılgan günölerimizin bardığını Allah Teala tüp tamırından geçirgen bolsun. Çındığında Allah Teala merimdüledin merimdüsü, Allah Teala ırayımdüledin ırayımdüsü, Allah Teala keçirimdüledin keçirimdüsü. Allah Teala ezeltiden var anın başlalışı yok, Allah Teala arı daim boluçu anın ayağı yok. Allah Teala tiru aleyç kaçan ölmeydi, Allah Teala arı daim turuçu aleyç kaçan nuktavaydı. Allah Teala ırıskı berüçü, ani hiç kim kaytara albaydı. Allah Teala jaratuvchi degan atqa bo'ldi, bu jaratilish yo'q mezgilenini. Allah Teala tarbiya qiluvchi degan atqa bo'ldi, bu tarbiya qilinuvchilar yo'q mezgilenini. Allah Teala muna ushunday ulug' zot, Allah Teala'nın ulug'ligi cheksiz. Allah Teala qachon, qaysi vaqtda, emneni qanday qalagan bo'lsa, dal o'shanday qila oladi. Oşantan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Estağfirullah, innalloha ala kulli şeyin qadir." Albatta Allah Teala barliq narsaga qodir. Chinida Allah Teala barliq narsaga qodir. Allah Teala qalasa jo'q yerdan bar qiladi. Allah Teala qalasa bardan dag'i bar qiladi. Allah Teala qalasa büt bardig'ini qayradan jo'q qiladi. Ushul osmon yerda Allah subhanahu va taolo o'zi Qur'on-i Karimda aytadi: "Ma xalaqallohu as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq." Albatta Allah Teala osmon, yer, janonning o'rtasidagi barliq narsani chinlik bilan yaratdi va ajalin musamma, jana har birisini vaqtinchalik muhlat berib qo'ydi. Allah Teala'dan boshqa barlig'i vaqtinchalik. Allohgina tubelikdir zot. O'shandan Allah Teala Qur'on-i Karimda Rum surasining 7-oyatida aytadi: "Avalam yatafakkaru fi anfusihim." Oşantan insanlar asman yer anın ortasındaki nesirdi meyle akılın jetpeytken oylangonga anı karağınga başın jetpeytken afalam yetefekkaru fi anfusihim sen özündile karavaysın mı dedi. Allah Teala senin özündile karaçı kanday söylesen doğuş çıgat kolların kıymıldaydı gözlerin pılpıldaydı barıdık жағын butların barıdığım ne kılat iştep tura turmatuan oşantan alımları aytadi Allah subhanahu Teala insaniyatı şunçalık bağlı kımbat öte sonun kılıp yaratkan sen özündile karasan seni yaratuvchi bir insan bar ekendigini oylap jetişin gerek. Qarаңыз urmatuan Allah Teala şunçalık bağlı nerselerdi berdi ba jetkis urmatı turgan. Murda aytып келгенмин, дагы айтамыз. Караңыз, бармактарыбыз бар, ачылат, жумулат. Ошондой урматтаган эң кичине нерсе чыпалак дей турган болсоңуз, Алла Таала ушул чыпалактын өзүгө да миңдеген пайдаларды берип салган, миңдеген урматтаган пайдаларды Алла Таала берип салган, аны ойлонбойт экенбиз да. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Авалам yatafakkaru fi anfusihim", өзүңдүн нафсиң туурасында ойлонуп көрчү. Özün nafsin durasına makul çoğunlarına da akılın yet en kiçine çıpalağını karab görücü. En çıpalak için Allah Teala kançalagan faydalarını bergen künnün dük yaşağızda koldanıp jürgenle nesen aysak azı yolda baratkanda kulağınız kıtıştı. Emne kılas? Sırazı oturgan yerde kulağınız kıtıştı. Emne kılas? Uşunu keltirip kulağınızı çukuydu ekeniz de. Manana tıkayın deseniz bu batpaydı eken hürmet tutulgan. Oşonta muşun menen kulağınızı çukulaysiz, kıtışkanız ne oldu? Toxtadı boldu, rahat alıp kaldınız da. Bunu batpaydı. Başkaları ne kadar kerbey turmadı. Emin birovga ayta turgan bolsam bu korkunuç tuğradı etkin. Ağıl tığıp jigeriş mümkün, parçalarını jarıp koyuş mümkün, vorutuşu mümkün, ağa bari hürmet tutugan. Oşontan Allah subhanahu wa taala Qur'on-i Karimda Bakara surasının 242. ayetinde aytadi: "Kezalike yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun." Biz uşintip Allah Teala'nın neman bar bir ekeninin жалгыз ekendiginin belgilerini uşintip sizlerge bayanday beremiz. Sizler akıl жүрgüzgönüne şeyin. Sizler albatta akıl жүрgüzesingler dep urmаттаган. Oşandan bugünkü temada akıldуулuk to'g'risida biraz söz qilmoqchimiz. Endi bu albatta akıldуулuk Allah subhanahu wa taala ne dedi? Biz sizlerge uşintip ayatlarımızda belgilep bayandap bereveremiz. Sizler akıl жүрgüzesingler.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şeddet İbni Avs razıyallahu anh'ın rivayet bulunan hadiste Peygamber aytat el-kayyisu yani el-aqilu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del maut. Akıldı degen kim? Akıldı degen iştep tapkan, işxanаны açkan, bardıq adamdарды başkargan, uşul akıldı bu. Yok, akıldı degendi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, özünün nafsini oңдоган, ölümden kiyinki nersege dayar bolgan adam, bul akıldı adam deydi. Oşantan Umar İbni Hattab razıyallahu anhu, Umar ikinci halifa, Amiril Müminin, Umar razıyallahu anhu aytat, "Laysal aqilu men ya'riful hayra mineşşer." Manal jaman, bul jakşı, manal jaman, bul jakşı dep bölgen adam, uşul jakşı menen jamanды bilgen adam bul akıldı emes deydi. "Walakinnehu'llazi ya'rifu hayra şerrin." Biroq jaman adamdın akıldı, jaman adamdın jakşı jerini taup çıkkan adam bul akıldı adam deydi. Umar razıyallahu anh aytat, "Manal jaman, manal jakşı dep bölgen, tanıp bilgen adam bul akıldı emes deydi. Balkim jaman dep aytkan adamdardın jakşı jerini taup çıkkan adam bul akıldı adam deydi. Ayşe razıyallahu anh aytat, "Qad aflaha men ja'alallahu lehu aqlan." Allah Teala kimge uşunday akıldılıkты bergen bolsa al çınında da baktılı boldu. Bul çınında da iyilikке jetti dep Ayşe'ne öz aytkan. Hasan rahmatullah aleyhi aytat, "Ma yatimmu dinur raculu hatta yatimme aqluhu." İnsandın akıllı toluk bolmayınca hiç kaçan dini toluk bolmaydı. Kaçan akıllı toluk bola turgan bolsa anan dini toluk bolotken, akıllı toluk bolmayınca hiç kaçan dini toluk bolmaydı. Hazır bunu da gayta huzurmat tuğan. Oşantan İbn Mübarek rahmatullah aleyhi, Hasan Basri bilen bir zamanda yaşagan alim, İbn Mübarek rahmatullah aleyhi'den adamlar soradı. "Ma hayra ma u'tiyar racul." Uşunça oturgan adamların elden arasından en jakşı berilgen ne? Berilgen nerse ne? Adamga Allah taraftan berilgen nerselerden en jakşısı emne degende aytты, al-akıl. Akıl dedi. Allah berilgen nerselerden en jakşısı akıldı. Nege? Akıl bolsa men dini toluk bolat dep aytып hazırmat tuğan. Akıl bolbosa jok, dini dağı toluk bolboyt eken. Akıldılık. Qila fa in lam yakun, eger akıldılık berilbey kalsaçı, albatta bu ayrı bir insanga berile turgan nerse emes. Oşontan akıldılık berilbeptir. Anda emne berilgen bolsa en jakşı bolat dedi. Adabun hasanun, jakşı adeptүү bolsa. Özü akılı jetpeyt eken akıldууларды uksa, alimdardı, paygambarların aytkan sözünü uksup amal kılsa, adebi jakşı bola turgan bolsa, uşul Allah'dan berilgen en jakşı nerse uşul. Qila fa in lam yakun, aldağı berilbey kılgan bolsaçı, anda ahun salihun yastashiruhu. Musulman bir tuğandı tavasın, ar dayım jakşı kengeş bere turgandı tavasın deydi. Allah berilgen, Allah taraftan berilgen insan jakşısı da uşul eken da. Kengeş suray turgan jakşı bir insandı tavuş, bul dağı Allah'dan berilgen jakşı nersenin en jakşısı. Fa in lam yakun, eger bul dağı bolbaksa hiç kimden kengeş suragısı kelbeyt eken, özüm çeçem deyt eken. Andan ne kılık ya? Sumtun tawilun, çıkpay жүрсүн deydi. Çıkpay bir aysa başını kıyımdatıp koyup, cevasa mınday edip koyup, çıkpay жүрөсүн en jakşı mına uşul. Fa in lam yakun, bul dağı emesken, kurtu varken, tıvırçılap ile turat eken, anımına kılıp turat eken. Anda ne kılış gerek dese, mautun acilun tezirek ölüp kalış gerek deydi. Ya Allah, oşantan Bişiril Hafi rahmatullah aleyhi, Bişiril Hafi rahmatullah aleyhi, "İ'lem ennel bela'a kullahu fi havak." Sen bilgin, senin başına kelgen balelerdin bardığı özüngdün kağlauğuna jaraşa iş kılgandığın için dedi. Senin başına kele turgan kırsık, başına kelgen bale, azap, kaygının bardığı özüngdün nafsine ılayıktı iş kılganından bulur. Je başka bir insandın nafsige ılayıktı iş kılganından, andan sen başına bale köp keledi. Ve şifa kullahu fi muhafatika iyyahu. Oşonun şifası, balelerden bardığı, kaygının bardığın ketun şifası, özüngdün nafsine karşı iş kılsan, mına oşol şifa bulup da görmek. Mına oşondan adam atavuz, özünün baldarına nasihat bergen 5 nasihat. Adam atavuz özünün baldarına nasihat berip aytıp atat, özüңөрдүн baldarыңarga dagы aytkıla dep nasihat berip atat.
Адам атанын балдарынын балдары, siz biz bolabız. Adam atabız özünün baldarına nasihat aytıp otat. Ya Allah, özüңөрдүн baldarыңарга дагы айткыла, дүйнөгө ишенип жүрө беришпесин. Bu dünüge işenip jüröşpesin. Antkeni men tübölüktü beyişte tınçlanıp işenip jürdüm ele Allah Taala beni al yerden çıkarıp jiberdi deydi. Oşantan barga jeber jok bolsanan körөбүз da ana turatga işlete ver. Bolbosa aytmanga dep koyup kenen jürö berишпесин. Albatta bar oşol iştelip жаткан nerse kayaka adalgabı, aramgabı. Жақшылыққа, жамандыққа, достыққа, душманшылыққа, қайсыл жаққа іштетіліп атат, ошоны қарап қой. Бар ғой, анша-анша майда шүйдеге мен килгишпейм, турат қой, алып кете бер. Деп кенен дүйнөгө жүрө беришпесин. Себеби бул дүйнө вактынчалык. Адам атабыз айтат, мен түбөлүктүү бейиште турат қой, түбөлүктүүбүзгө деп ишенип жүрө бердим да, Алла Таала ошол жерден чыгарып берди. Эми вактынчалык дүйнөгө ишене турган болсаң, Алла Таала сени канчалык тез чыгарып жиберет деди. Ошондон балдарыңарга айткыла, дүйнөгө ишенип жүрө бербесин. Биринчи насааты. Экинчиси, аларга мындай деп дагы айткыла, өздөрүнүн аялдарынын каалоосуна жараша амал кылышпасын дейт. Адам атабыз балдарыга насаат берип атат, силер дагы балдарыңарга айткыла, өздөрүнүн аялдарынын каалоосуна жараша иш кылышпасын. Себеби мен өзүмдүн аялымдын каалоосуна жараша амал кылып дарактын мөмөсүнө жеп койдум эле, ошондо мага шермендечиликти, шерменде уят болууну көтөрүүгө туура келди дейт. Аялың каалоосуга, өзүңдүн дагы, анын дагы каалоосуга, сени жакшы көрөм, сенсиз жашай албайм, мен өлүп кетем, сен мейли деп кылып кое бербе. Сенсиз деле жашап келген урматтуу тууган. Сенсиз жакшыраак жашашы мүмкүн. Ошондон анын каалоосуна эмес, балким Аллах кандай өкүм берген, пайгамбар салам кандай айткан, сахабалар кандай көрсөтүп берген иш жүзүндө, ошону карап кылган өкүм бөгүн. Албетте, оба энебиз адам атабызга келип туруп кайра айтып берди, ошону жеп коюм, түбөлүккө калып кетебиз, эртең сизден ажырап калышты калбайм, сизди жашай албайм, көзүм жумушу менен эсе, жең дей бергенден макул ушул айтып бир жеп коеюн деп жеди, анан шермендени көтөргөнгө туура келди. Бул экинчи насааты адам атабыздын. Ya Allah, üçüncüsü aytat, alarga aytkın, siler kaysi bir amaldı kılууну kaalasаңар, anın natijasını oylog'la. Kaysi ne iş bolmasın natijasını oylog'la, sebebi men eger natijasını oylogon bolganda bul bale maga jetpeyt ele deydi. Oşondan har bir natijasını oyloңуз, kredit, jetpey жатат, kişini alıp tursan bolabı, kredit alıp tursan bolabı. Natijasını oylo. Tuğra azı kişine jetpey жатат, anan aldın, sen bayıp ketiştiyle oylay berbe, kedey bolup kaçta oylo. Makul tölep koysanğa dele oy jiresin. Bir nerse olubay töle albay kaldın. Bar az nerseden daha kuruk kalasın demiş. Az nerseden daha kuruk kalasın hurmatlı tuğan. Oşondan har bir işti ne kılgın natijasını karap oylasın, iş kılsın dedi. Dördüncü nasihatı, kaysi bir amalda silerden jüröğüngörgө tınçsızdanуу duşar bolsa, kaysi bir amalda kılayın degende jüröğüngө tınçsızdanуу düküldey başladı, korku sezim başladı. Çünkü oşol amaldan saktan kıla, oşol zamatta taşlagan. Sebebi kaçan men daraktın memösün jegen uçurda menin jüröğümdün tınçı ketti. Oşondoy bolsa da men andan kaytkan jokmun, oşentip maga ökünüçtü kötörgөнгө tуура keldi dedi. Dağakka jakындап bara жатканда эле титиреп кол басып эле, титиреп эле жүрөгү тынчсызданып эки жакты карап эле алаңдап эле, бирөө келсе жатып отура калып, бирөө келсе арканы карай калып, ушундай пайда болду, сразу ошол заматта кайткын дейт урматтуу. Себеби ал сага сөзсүз өкүнүч алып келет. Демек, акыйкат, дин акыйкат, ийлет эч качан сынбайт, сүзүлөт эч качан үзүлбөйт. Акыйкат бу ачык айт, элдин алдыга чыгып албайт. Акыйкат эмеспи, жашынып алып, башканага кирип алып, чайканага кирип алып, өзүңө бир буручка отуруп алып, дибе. Демек, тынчсызданып адамда бирөө келсе шат токтото калып атасыңбы? Демек, сеники туура эмес экен дейт. Жүрөгүңө тынчтыкты алып келбей жатабы? Анда кайткын. Beşinci nasihati, har bir işte kengеш сурап жүргүлө. Ya Allah, bizge İbn Mübarek rahmetullah aleyhim ne dedi? Akıldılık verilsin, bolbosa jakşı adep bolsun, bolbosam kengеш сурай турган адам тапсын dedi.
Adam atабыз мына ошону насаат кылып атат. Балдарыңарга айткыла деп балдарга айтып атат. Бизге айтып атат демек. Ар бир иште кеңеш сурап жүргүлө. Анткени эгер мен периштелерден кеңеш сураганымда, мага бул кыйынчылык эч качан келбейт эле дейт. Периштелерден кандай болот деп бир кеңеш сурап койгондо, мага бул кыйынчылык эч качан келбейт эле. Ошондон ар бир жакшыбы, кандай дүйнөлүкпү, диний болсо дагы кеңеш сураңыз. Ушунчалык биларман болуп кетсин дагы кеңеш сураңыз, урматтаган. Пайгамбарыбыз сахабалардан кандай кеңеш сураган? Келгилечи кеңешени кандай дейсиңер? Сахабалар бардыгы кеңешин туура айткан, урматтаган. Ошондуктан албетте инсаният, мусулмандын акысы кеңеш сураса сөзсүз бериш керек. Өзүңдүн пайдаңа карап эмес, ошол кеңеш сураган инсандын пайдасына карап кеңеш бериңиз. Өзүңдүн пайдаңа карап эмес, мына жерде иш бар экен, кирсем кандай болот? Алуу экен өзү, канча адамды алат экен? Билбейм, бирөөлө деп атат десе, жок, болбойт деп, өзүң барып ошол жерге кирип алба да. Азыр бизде аманатка кыянат ушул өтө көп болуп кеткен. Өтө толуп кеткен, урматтуу тууган. Ошончо адамдан келип туруп сенин кеңеш сурап атабы, урматтуу тууган? Демек Алланын бир сыноосу деп түшүнгүн. Андан кийин ошого толугу менен кеңеш бергенде, урматтуу тууган, өзүңдүн пайдаңа карап эмес, ошол муъмин мусулмандын пайдасына карап, билесиңби, анык кеңеш бер. Билбейсиңби, урматтуу тууган, анда башка кеңеше турган инсанга багыштап кой. Ошол жака жөнөтүп кой. Бул туурасында манабыл жакшыраак билет. Мен билбейт экенмин, ушундан барып сураңыз деп туруп, кеңеше турганды жөнөтүп койгон, сен аманаттан кутулдуң. Бирок азыркы кыянатчылык, урматтуу тууган, бир доордо жашап атабыз. Болбойт дейт, карасаң өзү ошонун ичинде жүрөт. Мен аны эч нерсе дей албайсың да, урматтуу тууган. Мына ошондон бул аманатка кыянат кылуу болуп эсептелет. Эми урматтуу тууган, я Алла, акылдуулук. Караңыз, Макка Мукаррамада Ибрахим Адхам рахматуллахи алейхи. Ибрахим Адхам авлиялардын бирөөсү. Бул Hazreti Шакик Балхи рахматуллахи алейхи менен жолугуп калды. Шакик Балхи өзүнүн доорунда бул дагы авлиялардан, бирок Шакик Балхинин башка авлиядан айырмасы, Шакик Балхи дүйнөгө кол тийгизбейт эле. Азыркы биздин доордогу байгадан, дүйнөгө кылба, Алла Таала түзмө-түз берет, сурап ала бер дейт го. Бул ушулардын деңгээлиге жеткен Шакик Балхи не кылат эле? Түзмө-түз эч кандай дүйнө ишини кылбастан курсак тойгозуп жан баккан авлиялардын бирөөсү эле. Ушун менен Ибрахим Адхам экөө Меккеде жолугуп калды. Меккеде жолукканда Ибрахим Адхам Шакик Балхайдан сурады: "Сиз кантип бул деңгээлге жеттиңиз? Курсаңыз ачканда тамак даяр болуп калат экен. Бир кийим кийин десеңиз эле дагы кийим келип калат экен. Ушуну алмаштырып алганда десе эле бирөө келип туруп, дамала мынаны кийип коесузбу" дейт экен. Курсак ачты чай ичесизби десе эле дамала тамак даяр экен. Кичине кирлеп калыптыр десе жуулганы даяр экен. Сиз кантип бул деңгээлге жеттиңиз дегенде Шакик Балхи рахматуллахи алейхи айтып атат: "Мен бир токойдо өтүп бара жаткан элем, бир алсыз, уча албай калган, баса албай калган кушту көрдүм" дейт. Уча албай да калган, эмне кылам, баса албай да калган, ооруп жатабы, айтор ушунчалык алсыз кушту көрүп таң калдым. Бечара ушул жерде жатып өлүп калабы экен. Муну бир нерсе жеп кетеби экен. Эмне болот экен? Буга кандай кантип рызкын табат экен деп карап турсам, чоң бир куш келди дейт. Чоң бир куш келип туруп, ошого чегирткени алып келип тутуп берип, ошонун курсагын тойгозду да анан учуп кетти. Мен ушунда ойлодум, мен ушуга караганда бир инсанмын го. Токойда жаткан алсыз кушка ырыскы берген Алла мага кантип бербей койсун деп, мен дагы бардык нерсени таштап туруп чыгып кеттим эле. Аллах Таала анан мага бере баштады. Окуя бүт эле, урматтуу тууган. Синтип окуя бүт эле. Бул мына ушинтип анан эмне калды? Ойлогон нерсеси жанага келе турган болуп калыптыр. Муну окуп, окуянын акырыга чыгыштан алдын эле сиз эмес, мен ойлоно баштадым да. Сиз эмес, мен ойлоно, окуян эмнеде дүйнөдө эмне күлүп, ой күлүп, урматтуу тууган. Философ, анан электрик, анан доктор, үчөөбү сүйлөшүп отуруп, сөздөп философ айтат экен, дүйнөдө эң күлүп, ой күлүп. Ойдо эч нерсе жок. Оюң менен бардык нерсени бүтүрүп сала аласың. Ой күлүп десе, электрик айтат экен, жок, ойдон дагы свет күлүп. Шундай эле бассаң свет күйүп калат. Бассаң да кичине либойдон канча километр болсун свет күйүп калат.
десе доктор дагы ойлонуп отуруп бир нерсени айтыш керек да. Атырет, ой дагы күлүк эмес, свет дагы күлүк эмес. Дүйнөдө ичи өткөн адам эң күлүк дейт экен да. Ичиң өткөндө о светти басып жакта турсаң, кийим кийгенди да унутуп каласың, урганбай денчелейсиң деп. Албетте ой күлүк экен урматтууган, мундан акырга жетиштен алдың не кылдың? Бизге дагы ой келип калды. Куран окуганды билесиң, дуа кылганды билесиң, хадистерди которасың, илимдүүсүң, сабак бересиң, анан кантип бул деңгээлге жетпейсиң депчи. Шакир Балхай айтты, мен ошол алсыз кушка Алла ырыскы бергендигини көрүп туруп, анан мен бекем туруп алдымда Аллах Таала мага бере баштады. Дегенде муну угуп туруп Ибрахим Адхам рахматуллах алейхи айтат, сен эмне үчүн акыл эстүү, илимдүү адам болуп туруп, эмне үчүн алсыз кушка өзүңдү салыштырдың дейт. Сен ошол алсыз, эч жака бара албай калган, жете албай калган, бечара болгон кушка өзүңдү эмне үчүн салыштырасың? Сен өзүңдү күчтүү, чоң, чебирткени ар жерден тутуп келип туруп, ырыскы берген кушка өзүңдү эмнеге салыштырган жоксуң дейт. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den el-yadul ulya hayrun minel yadis sufla, üstünkü kol astınkı kolga karaganda jakşırak degen hadisini bilbeysin mi? Sen özüңdү çoğun kuşka salıştırıp turup oşoga okşogan alsızlığa barıp turup ırıskı jetkirip berбейсиң mi sen? Oşentken bolgonуңда sen ne bolot элең? Allah'ın aldında jakşırak bolot элең. Degende ya Allah. Albatta ne kıldı İbrahim bu hadiste aytуу менен birlikte sözünü ulanda momundun belgisi her bir uçurda jogorgu darajаны izleş керек дейт. Mu'min Müslüman, akıl insanın, akıl estүү insanın nesi belgisi bardıq uçurda jogorgu darajаны izleş gerek. Ушинтип ал эң жакшы адамдардын катарына, эң жакшы адамдардын даражасына жетет. Sen emne üçün alsız kuşka özüңdү salıştırasың? Jogorgu çoğun kuşтай бол. Ар bir adamga sen jarıdan ber. Jönü oturup altıp kelip kalav eken dep ар kimden kolunu karabay. Çöntögün çıkılasa bir nesi çıkarav eken debey, sen çıkara turgan bolgun. Degende Şakik Balhi rahmatullah aleyhi gözüne jaş alıp, İbrahim rahmatullah aleyhin kolundan karmap turup, öyüp turup aytты, siz bizdin jol başçımız bolasız, men sizdi erçiyinçi dedi da Albatta bugun jok emes tuğandarыбыз, tüzme tuz alsaң bolat, iştebe, şirk, astagfirullah manany kıl, otursaң kelet da, tuura urmatууган. Allah subhanahu taala siz demes kafirdi da kaçka koyboyt. Kafirdi da ırıskısız kaltırbayt. Бирок mu'min musulmandын sıfatı Peygamberimiz kanday aytkan, sahabalar kanday көрсөткөн, alımlarыбыз kantip dalilde berip jatat. Oşolарды kıla turgan bolsaňız, andan keyin mu'min musulmandын sıfatı bolat. Oşondan men ar daim aytıp kelem, urmatly tuğan, musulman bay boluş gerek. Nege? Zekat beret. Musulman bay boluş gerek. Nege? Ajıga barat. Musulman bay boluş gerek. Nege? Joldardy oňdayt. Musulman bay boluş gerek. Nege? Meçitlerdi salat, medrese salat. Musulman bay boluş gerek. Nege? Kıla turgan iş tol turada. Tol tura urmatly tuğan. Oşonduktan sen özüңdü alsız kalgan kuşka, közü sokur bolup kalgan жыланга okşotpay, sen özüңdü çoğun, ar bir adamga alıp kelip jarıdan bere turgan rızkısını jetkirip bere turgan kuşka salıştırgın özüңdü. Munda okaya oldu da, közü sokur жылан бар eken, oşaga ekinci жылан alıp kelip rızkını beret eken, sen emne üçün özüңdü közü sokurga salıştırasın? Sen emne üçün özüңdü uyda olturup kalgan adamga salıştırasın? Sen özüңdü Abu Bakr razıyallahu anh'a salıştır. Sen özüңdü oşol alsız közü sokurga ırıskı jetkirip bergen közü taza, densoluğu taza жыланга salıştır özüңdü. Sen özüңdü ne kılgın matan en jogorkuladın darajasına koygun dedi. Oşonduktan alhamdulillah Allah Taala Kudretli zat urmatly tuğan, mına kalasa yazdı, kış kılat, kıştı, yaz kılat degende mezgil dağı kelip kaldı. Andıktan ar bir mu'min musulman ne kılsın? Özünü jogorgu darajaga koyup turup, ar bir insan kalgan insanga payda jetkire turgan bolsun. Andan keyin adam balası sebepтерди ihtiyar kılganda, sebepтерге көңүл burganda hareket kılış gerek. Sebepti ihtiyar kılış gerek, sebepge көңүл buruş gerek. Allah Taalaga көңүл
Себептерге көңіл буруу бул албетте Аллах Таалага көңіл буруу. Ya Allah, hadiste kelgen men sarrahu ayyakuna agnan nasi falyakun bima indallahi awtaqa minhu bima fi yadihi. Kim bardık ellerden köbürök bay boluğunu jakşı körse, al özünün kolundağı nersege karaganda Allah'ın aldığındağı nersege köbürök tayansın. Tilemçi urma tutuğan aldığınızga kelgen uçuruda, çünkü bu, al kapçığını karavayt, al sizden kolunuzdu karayt urma tutuğan. Kapçığını karayt, sizden kolunuzdu karayt, kanca salatken, kanca çıkaratken depçi. Çünkü bu. Жүк акча чыгып калатганыбызда ошонун 1000 сомдугу көзгө көрүнөт. 20 көрүнбөйт. Ошону салса экен деп үмүт кылат. Ошого караганда сен Алланын алдындагы нерсеге көбүрөөк карагын. Себебине толугу менен таянган урматтууган, пайгамбар айтат, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак. Суроочуга караганда берүүчү жакшыраак. Сен суроочу болбо, берүүчү бол. Сен астыңкы кол болбо, үстүңкү кол бол. Sen alsız bolma, sen küçtü bol. Peygamber de alsızga karaganda küçtü jakşırak. Alsız Müslümanга karaganda küçtü Müslüman jakşırak. Albatta ekönde teң jakşılık var. Nege? Müslüman bolgondugu üçün urmatты tuğan. Müslüman bolgondugu üçün. Muna oşontan biz aytıp kelgenbiz, dagı aytabız. Jaz keldi, maşallah. Har bir kim qaysı işti kıla alat. Sevine kılalat kılsın urmattuğan, jalpı mu'min musulmandarga ne kıldı? Hazır aksiya dep koyu, oşonda jaralandı köçet egu boyunca. Her bir musulmandan bir köçet urmatı tuğan. Çünkü jaz geldi, köçet oturuzup kaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytkan, kimde kim bir köçet oturguzsa, bir daraktı tikse, andan kelip canı var, пайдаланса, же канаттуулар пайдаланса, же майда курт кумуска келип жесе, же кадимкиде эле инсан келип көлөгөнүн үстүнө отура турган болсо, биринчи олтургузган адамга бүт бардыгдан сооп кете берет деген урматтуу турган. Бүт бардыгдан сооп, кумуска келип жеп атат сизге сооп, канаттуу келип жеп атат сизге сооп, адам келип жеп атат сизге сооп. Ким эле келип ошонун көлөгөсүндө туруп пайдаланып атат, сизге сооп кете берет урматтуу. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, sen köçöt oturguzup жаткан учурда дажжал чыкты деген болсо, качпастан ошону отургузуп кой деген. Негизи пайгамбар айтат, дажжал чыкты дегенде качкыла деген Мекке Мадинеге карап. Onu bir көрүп калайын, мен урушам дебе. Ошон диниге кирип кетесиң. Түшүндүңбү? Чыкты дегенде кач дейт пайгамбар. Бирок сен көчөт отургузуп жаткан учурда чыга турган болсо, сен ошону отургузуп кой тургандан кийин качкын деген. Kur'an'ı okutkan bolsan Kur'an'ı bütür anan cevap anan kaç degen emez. Hadis okutkan bolsan ayağa çıkar anan kaç degen emez. Cumada bayan okutkan bolsan akırga çeyin okup anan kaç degen emez. Biroq köçöt oturguzup jatkan bolsan, dajjal çıktı da okup kaldın mı, elimden oşonu oturguzup bütüp turup anan keyin kaçkın degen de Oşondan albatta urmatan jalpı mu'min musulman jaz keldi, ne kılaylı? Bardığız özüzdü mamleket. Bardığız biri geldi, kim qaysı mescitke jakın bolsa urmatuğan, koludan bir köçet kelebi. Eki kança kele turmatuğan, biri gip turup köçetlerdi ne kılaylı? Mekteplerden aldığa, yoldan aldığa, mektep özüzdükü urmatuğan, baldarız o şeylerde okuydu. Özüzdün, anan yok, biz tüşünüktü öte kenen alaylı. Makul bu. Moldalar var mektepke tikip veriyor. Ne olup dur? Sen mektepti kara, sen tikken yerinde kara vermedi tuğan. Ona meçhti var, biz anan o şeylerge kızmat kılağı. Bizdiki al, bizdin memlekette oylu. Bizdin yeri de oylu hurmatı tuğan. Kalıyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, seler neledi? Buna serkoftadı buzbağıla degen. Serkof sizdik emez, başkalardan sıyına tuğan, oşonu buzbağıla degen. Eğer ras Müslümanın koluğa öte turgan bolsa, kireslerini sındırıp sındırdan tazalap durup ibadatxana kılıver degen. Azı Fransiyada kançalar meçhitke aylandı hurmatı tuğan. Anan jönököy mektepke barıp oturguzup koysoң, bazardын tögөрөгө oturguzup koysoңuz, sizge bir minus bolup kalabı. O avtoritet ölet. Avtoritetin barбы өзү?
барбы өз урматы туган? Жок, Аллах Таала кайсы жерге койгон болсо ошол жерден издейбиз. Машалла, кимдин күчү канчалык жете турмат туган, албетте айыл өкмөттөр менен сүйлөшөбүз. Кайсы жерге отургузуш керек, кайсы жерди тазалаш керек урмат туган, отургузабыз, тазалайбыз. Макулбу? Ар бирөөбүз колдон келишинче. Бул Кыргызстан боюнча машалла муфтият эмне кылды? Жоопкерчилигин алып туруп, жалпы бүгүн жарыя кылынат ал бир жерде, ошону жарыя кылып туруп, колуңуздан канча келет? Өзүңүзгө боло берет урматтуу тууган, өзүңүздүн огородуңузга, өзүңүздүн үйүшүңүзгө, өзүңүздүн жериңизге, өзүңүз отургуза бериңиз. Албетте жалпы элдин пайдасына тийиш үчүн дагы ушунчалык эле жетпей жаткан болсо бир көчөт. Жок, колуңуздан келбей жаткан канчасы эмне кылат? Иши көп. Чоң ишет, көчөтүн берет, ошону тигип коюңуз урматтуу тууган. Соода эмне кылат? Алып бергенге күчүңүз жетпейт экен. Өзүңүз суранып жүрөсүз. Жетпей, карызыңдан качып жүрөсүз. Эч нерсе эмес. Алып бергендер бар. Жалпы адам 5 кол бара беремес. Чүнкү бирөө алып бере алат, бирөө келип тиккенге колу тийбейт. Бирөө эмне келип тиккенге колу тийбейт, бирөө алып бергенге акчасы жок. Ошондон жалпы инсанияттын башы бириге турган болсо, андан кийин бир нерсе өсүп чыга турмат. Ошондон кыскасын айтканда, биз алсызын албайлы, мүмкүн болушунча жакшы жагын карайлы. Ар бир нерсени. Умар разияллаху анху айтты, эң акылдуу адам мына жаман, мына жакшы деген эмес, ошол жаман адамдын жакшы жагын таап чыккан адам деди урматтуу. Ибрахим Адхам авлиялар менен авлиялар. Ошондон биз эмне үчүн аалымдарга дават кыла албайбыз? Себеби аалымдардын тилин аалымдар өзү жакшы билет, түшүндүңүзбү? Илимдүүлөргө эмне үчүн барып дават кыла албайбыз? Себеби алар бизге караганда көбүрөөк нерсени берет. Эми илимдүүлөр менен илимдүүлөр сүйлөшө турган болсо, аят, хадистин негизинде сүйлөшөт экен, бири-бирине татканга оңой болот. Ибрахим Адхам менен Шакик Балхи эмне кылды? Экөө тең авлия. Экөө тең авлиялык деңгээлге жеткен. Эми бири-биринен сиз кантип жеттиңиз? Манандай эмне үчүн алсыз аласыз? Чогурагын алды, хадис айтты, ошол заматта кайтты да. Акыйкатты айткан үчүн да ошол заматта кайтты. Куачы бардыгы келип атса, мен сени да качыyorum, сен өзүң билген кыл, өзүңө булбул кыл, мен ягын кылам деген жок. Акыйкат каякта боло турган болсо, ошол жака бурулуу, бул чыныгы мукмин мусулмандын сыфаты. Өзүңдүн билген нерсеңде көк бетти кылышлык, бул мунафыктардын сыфаты. Allah Kur'an'da münafıklarga aytат, sizler dagı adamlar iman keltirgende iman keltirgile. Mına oturganda kanday imanlı oldu. Sizler dagı şonday keltirgile. Dese münafıklar Allah Teala'ga aytат. Ne biz maşallah ahmaklarga yerçiydi. Ahmaklar iman keltirgende keltirdi. Biz bularga karaganda jakşırak nerseni bileriz. Bu kökbetlik münafıkların sıfatı. Oşonduktan Allah Teala münafıkları dozoktun en tömen derecesine düşürtürdü. Kafir dagı bu yerge düşürtürdü. Kafir, Kuday yok deyip, bir okul yerine çıkıp. Münafık, Kuday var deyip. Sana da ketelim, kafirga da ketelim. Tozakın en tömen derecesine uçurup çekilmek. Nege? Özünün bilgende kökbetli kıltırı algandık için. Oşondan ağır biraz hakikat kaysılacakta, maşallah oşacaka burulağız, kökbetli kancalık dengelige jettiniz, hakikat böyle tüzünle alın oşacaka ötüp getiririz. Attan düşse dahi yerden düşmekte öyle cavuşup duruyorsunuz. Adaşkan bu da sırma tutuğan. Allah Teala ağır bir özgür mümkünçilik versin. Bardığız hakikatin üstünde amal kılganga Allah Teala bardığızga mümkünçilik versin. İlahi amin. Ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kılışlıkka topluk jardan bergin. Bütkül Müslümanları din menetine kabul kılgın. Bütkül Müslümanları kalgan adamların İslam dinine kirişine sebepçi kılgın. Ya Allah'ım bütkül Müslümanlarda ağır bir peygamberimiz gösterken jakşı amaldardın başında жүрüşlükle jakşı amalları tolluk atkarışkan nasip kılgın ya Allah'ım. Surasan beremin degen ubadan var özün bergin, suraştı bilbey jetkan bolsak Allah'ın tarbiya kılgın ya Allah'ım bir rahmet ya.